washing machine. That's right, brothers, sponsored by Letitia's family. Ladies and gentlemen, make some noise for our contestant number 3. Proudly sponsored by Raymond Finance and Red Shopee Vantelli. Contestant number 3's talent is a reflection of the lifestyle and everyday norm of Afafine Samoa lives. She'll be performing for you the reality of what one faces through life. Sit back, relax, and enjoy. Let's welcome contestant number 3 for her talent, Francine Michaele Hans. Fumai, ya sangat boleh ada kau follow kalau kami dia. Lalu kau fumai? Nak kena masuk orang kan? Ya, dia lepas. Kilo, kalau kau biasa, man ini mesti dia kelar kerma, kibor kafari pun, ayah nak rumah kerja. Sama dah, koke anak kuke, koke semua lagi, koke anak kuke, koke anak kuke. Girls, estoy más que beste, yo que quieren a beste. Woman, udah lu mau family. Si bayi ini yang dia fanya. Manfaat mulu mah, ini manfaat makan, ini nggak mau lu tinggal dia fanya. Kira lu fanya apa? Dah fasil lu mau. Kira lu main tinggal lu mau fanya dia fanya. Awak fanya. Oh, ini mama. Si bayi lu tinggal dia pun tinggal. Mama, eu sou depois de minha como fosse a mama. Faz uma existência, mama. Vai, não sei. Muito viva, vai. Ona usa mo wao imitalele. Mau mano si fo iama. Ele foi mo fiel na talia nisi. Le avea oe mafafa fini sana. E tele foi no tao ta oto le ana ona usama le. E tele foi nisi ta mo fai fa vai vai oe yo ta mo fai. O le ana le ao mana una watu. Ina ia e la mata pena e tali atu na fai nita. Pe a o man. E whaape wheo na mautinoa, ua lava na tapena. Pe a lelei lo mula o oina. Tautua ma le whaamahoni lo aina. Nuu ma le ekalesi. Ma whaamua mua le atua i mea umai te whanu. Fua man, o le moni o le alufa.
e mafua ai ona fautu atu. Ladies and gentlemen, let's welcome the valedictorian for this year for her speech. For Mike Mikaele Hunt. O usua whakawhi, ia manatua, o lo sao ta ua, ma so foi vai vaina, e ma whai ai o na lalanga so ta whala, tata se e iai, po o whea lava o iai no ta whala aruna, po o ngaluenga i le malo, kampani ma whaalapa te puto, po o lau tau tua vai, e te tonu o nuu maani. Po o lo tau lau fo nātu, e tau tuai e te tonu o kānesi. Sa ini ane e nai, sa ini so tāka. Tšuhu! Ladies and gentlemen, that was the wonderful backstory of the journeys that the Whakapine goes through, from getting young and getting even. Young lady, you don't fool me one bit. I'm not right. But I bet I could. No, you might convince this jackass that you love him, but you'll never convince me. That's too bad, because I do love him. Certainly, for his money. No, honestly. Have you got the nerve to stand there and expect me to believe that you don't want to marry my son for his money? It's true. Then what do you want to marry him for? I want to marry him for your money. Fair. Anything you could do, I could do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Any note you can sing, I can sing higher. I can sing any note higher than you. No, you can't. Yes, I can. 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 Any note you can hold, I can hold Parker. I can hold any note longer than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you Yes, can't. I can. Ia ma sa whātua pōma, ni tāna tāna i na wāra tō sā mua, ma na awa i na lani. Sāwa ai atu whiu tangata tātou atu nuku, i na ua aina e le hiki o Stephen Pageant, kua lai te saka pusu kubori, e kōna aka wana, urela wana. Ia, ka pēra tiki ha sa mana rikoi, sa mana noa rikoi,
Pulala siya. Okay na.